Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Ja sam Fuchs, a danas ćemo pričati još jedan čaj review. Ovaj puta to je Natura Vita Breathe čaj. Evo pogledat ćemo malo ovako bliže, znači Natura Vita Breathe. Kao što možete primijetiti, ovo je malo drugačije snimljeno, malo možda lošijom kvalitetom zbog drugačije kamere, ali cijeli setup je zato malo drugačiji i osmišljen i cijeli video će biti malo drugačiji. Pa ajmo redom, znači što je to Breathe Natura Vita? Breathe Natura Vita vam je zapravo čaj koji je predviđen da vam olakša sve nekakve probleme sa dišnim putevima, znači ako ste prehlađeni, bolesni, imate astmu, taj čaj bi vam trebao navodno pomoći. E sad, zašto je to tako? Kao što već vidite na samoj kutiji, piše da sadrži slijez, metvicu i komorač, a to su neke biljke koje vam u principu oko toga pomažu. No prije nego krenemo uopće u ikakve detalje i šta taj čaj ima i kako on izgleda i što će sve biti, bacite jedan like, jedan share, jedan subscribe, ajmo da vidimo možemo li skupiti barem 100-tinjak sabova, pa ćemo onda dalje mi o čajevima. No dobro, vratimo se sada na ovaj Natura Vita Breathe. Ajmo za početak kao inače vidjeti prvo kakva je kutija. Kao što vidite, kutija ovako lijepa, jedna ljubičasto bijela kutija koja ima ovdje ovu nekakvu oznaku da se može otvoriti, no ja sam je ipak otvorio sa druge strane gdje također ima ovako jedan lijepi otvor. Ovo je kao nekakav otvor u obliku usana. Zašto usana? Zato jer kao kad otvorite vidite to su kao usne. I ti čajevi su vam ovdje poslagani i sad kad oni ovako stoje okomito, vi ih ovdje samo kao lijepo vadite, oni samo padaju, vi to lijepo samo vadite. Nije baš neki sistem, moram priznat, malo je to čudno jer malo znaju te vrećice jedna po drugoj padat i onda kao zatvorite, ali evo, meni osobno to je onako samo više nekakav gimik, ne vidim zašto jednostavno ne bi iskoristili ovo tu i otvorili čaj kao svaki normalan. Znači, sad ovaj tu malo ide teže, ne želim baš to pokidati do kraja, ima on tu nekakve kao crte po kojima se on to kao otvara i kod ove kutije to dosta teže ide kao što vidite, ali evo ga. Zašto jednostavno svi ne rade ovako? Doduše moram priznat, ovo je malo bilo čudno, nije baš bilo, a i vidite ove sve vrećice su već tu ispremiješane, nisu baš sjele najljepše, znači kako se taj čaj trucko i vadio, to se sve malo pošeremetilo, nije baš neko rješenje. Ono što se tiče same kutije i što je zanimljivo sa samom kutijom, znači ona je dosta onako glatka, čisto ok, lijepo dizajnirana kutija. Ono što je smiješno je recimo u odnosu na Podravkine, Podravku recimo zadnji put smo imali Bakin čaj, Podravka je odlučila iz nekog razloga ovu podlogu raditi jako hrapavu. Sad ja ne znam koja je to fora, da li vi hoćete bolji grip dok držite čaj, da on vama ne isklizne, da vam ta kutija ne padne, ali realno šta se može desiti ako ti čaj padne na pod? Ne može se ništa desiti, kutija je kutija, unutra su vrećice. Tek u ovim vrećicama se nalazi zapravo čaj. Mislim, ne znam koja je fora Podravki sa tim nekim hrapavim kutijama. Ova je glatka, hvala Bogu, pa je to neki, ajmo reći, veliki plus. Kažem, sami načini otvaranja, a evo ništa, ovo tu se više kao pokidalo sad kad smo otvorili. Čak mi je i draže bilo na ove usne koristiti, jer eto, to je kao zamišljeno kao neka fancy fora. No dobro, sad kad smo vidjeli kutiju, ajmo mi vidjeti znači koji su zapravo sastojci ovog čaja, pa evo ja ću vam malo približiti. Znači ovako, kao što vidimo, imamo list bijelog slijeza 35%, imamo 17,5% mentu, imamo korijen bijelog slijeza 15%, malo komorača, imamo korijen sladića, cvijet crnog slijeza i nekakvu aromu. Za ovu aromu to je vjerojatno nešto malo da da onako još ekstra okusa, ali samim time po ovome što vidim, korijen sladića je taj koji će vam zapravo tu dati najjači okus uz mentu. Menta je naravno jaka sama po sebi, a korijen sladića on će vam dati nekakav, ajmo reći, malo jači okus u odnosu na slijez.
Menta naravno bi se trebala već mirisati i pomirisati. Znači to bi trebalo biti onako dosta osjetno. Ovo ostalo možda slabije, ali zato je tu bijeli slijez i korijen bijelog slijeza koji su zapravo, ajmo reći tako, aktivne tvari koje bi u principu trebale raditi ono što ovaj čaj marketinški prodaje, a to je da vi prodišete, breathe, jel? Ova vrećica je klasična, dosta onako djeluje malo plastičnasto, izgleda sasvim ok, kvalitetom. Na njoj čak piše na 100 stupnjeva, 2 deci, 10 minuta. Natura Vita Breathe, znači to je to u principu. Ništa spektakularno, nije nekakva fancy vrećica. Po meni je ovo sasvim dobro pakiranje, čisto ok. Sad ćemo napraviti jedan mirisni test da vidimo da li uopće miriši sama vrećica. Malo se čak vrećica osjeti, sad ja ne znam da li je ta vrećica naprskana nečim ili je ona popila iznutra iz čaja same mirise, pa onda ona ima nekakav blagi miris. No zapravo tek kada ju otvorimo, znači tu nema nikakvog posebnog koliko vidim. Zapravo čak ima ovu malu, evo vidim da li vidite. Znači oni imaju ovako ovu malu gdje bi kao trebao otvoriti, ali evo ja sam kao sivonja s druge strane to razlomio ovako, mislim da to nikome ne igra neku ulogu, ali eto imaju. Neke vrećice vam imaju baš onako komplet cijelom dužinom posloženo za lijepo otvaranje. Mislim da je to isto malo nabijanje cijene zbog ničega, ali dobro. Imali smo neke čajeve, vidjeli ste, koji su fantastično složeni i uklopljeni u vrećicu i sve se to lijepo odmota zamota. Znači to mislim da je bio tekane čaj u pitanju, planinski. Ali dobro, uglavnom izvadimo ovu vrećicu. Klasična, znači papirnata vrećica sa ovim držačem da možete močiti i umakati ovaj čaj. Ovo je običan papir koliko znam, koji bi trebao imati nekakvu propusnost. Možemo sad onako malo to raširiti. I sad vjerojatno tu ima jedna stvar koju niste znali, zašto kažu 10 minuta ovo držati u čaju i onda, to jest u vodi vrućoj, i onda to izvadi. Pa evo, sve te vrećice navodno, ali to je navodno, nije provjereno, ako stoje predugo u vrućoj vodi, počnu vam otpuštati nekakve ftalate i slično, nekakvu mikroplastiku koju onda vi pijete, gutate i nije to baš najbolje, zato svi pišu kao 10 minuta, taman da čaj pusti svoje aktivne tvari i onda u biti kad izvadite vrećicu vi imate samo čaj, a ovo što ova vrećica pušta nemate. Pa sad, evo, možete si to uzeti sa zrnom soli, provjeriti na internetu i ove vrećice su kod svakoga drugačije. Evo, ono što je zanimljivo je, vidimo ovdje, ova vrećica ima nekakvu crtu po sredini, to je nekakva tvrda crta koja ne znam čemu služi. Na drugim vrećicama to evo nisam vidio. Sama vrećica je ništa posebno, klasika. Evo sad ćemo napraviti jedan mirisni test da vidimo koliko ona zapravo miriši i koliko propušta mirisa iz ovih sastojaka koji su unutra. Sastojci izgledaju sasvim ok. Čak bi rekao da ih je nešto manje nego u drugim vrećicama. Ok, znači nakon kratkog mirisnog testa rekao bi da je ovo dosta dobra vrećica, dosta propušta znači miris. Rekao bi da baš onako lijepo miriši, najviše se osjeti naravno menta, to je bilo očito jer menta je ovdje najjača. Sad, osjeti se još nekakav miris, s obzirom da ja nikad nisam pomirisao bijeli slijez sam po sebi. Ne mogu reći je li to miris te vrećice ili miris slijeza miješan uz to, no osjeti se još nekakav blagi miris, ali najjače tu dominira menta, što je očekivano. To je zapravo sasvim ok za ovakav jedan čaj. To bi bilo to o vrećici, idemo ju sad potopiti u čaj i idemo vidjeti kako cijeli taj čaj izgleda, kakav mu je okus, miris. Ja ću donijeti evo vrući čaj pa ćemo da vidimo dalje. Eto, to je bilo to za sada od Natura Vite Breathe čaja. Ok, evo donijeli smo znači Natura Vita čaj Breathe, vrećica je još uvijek unutra. Mislim da sad ne vidite baš malo boju jer je pretamno, ali evo ja ću probati posvijetliti sa
mobitelom, malo da vidite tu boju. To je nekakva, ajmo reći, svijetlo smeđa, zelenkasto smeđa boja, koju možda ovdje isto ne vidite baš najbolje. Pokušavam otkriti neki kut u kojem se vidi identično kao što ja vidim. Evo možda ovaj kut. Vidite tu kod vrećice se vidi onako zelenkasta, ali i smeđa. Znači blago žučkasta boja. Nije to loše, izgleda to sasvim u redu. Vrećica je svoje pustila, čaj je trenutno vruć, više se ne dimim. I sad ćemo vidjeti kada iscijedimo ovu vrećicu koliko još može izaći i kakve boje će izaći sve. Znači ono što ja preferiram je uzeti ovu vrećicu, malo je vruća, malo ju smotat, malo stisnu, baš je vruće. Dakle, vrećica kad ju stisnete, dobro, vrećica kad ju stisnete pušta onako nekako, kako bi rekao, na prstima se osjeti onako dosta sluzava tvar. Dakle, na ovoj vrećici kad se iscijedi, osjeti se nekakva sluzava tvar po vašim prstima. Ne znam što bi to bilo, da li bi to bio možda slijez ili bi to bilo možda sladić. Onako dosta gusta tvar se iscijedi i to onako tamno smeđe boje i ona vam lijepo lagano uđe u čaj. Mislim da bi bilo dobro još ga možda malo i promiješati. Nemam sad žličicu, nisam uzeo, pa ćemo drugi put to probati. No dobro, ali ajmo sad jedan mirisni test dok je čaj vruć. Ok, miris ovog čaja je trenutno, on jako miriši znači na mentu. To je očekivano, menta je tu ipak najjača. No ipak tako. I osjeti se dosta nekakva slatkoća, osjeti se dosta slatkoće u ovom mirisu. Nije miris samo mente, već se osjeti uz tu mentu nekakva slatkoća, nešto daje slatkoću ovom čaju, daje mu nekakav fini miris. Onako nije prejak, menta nije čak prejaka, menta se lagano osjeti, ne smeta. I to je to, ništa, vrijeme je za isprobavanje vrućeg čaja i da vidimo kako on djeluje. Ne mogu reći da se osjeti nekakva posebna aroma, osjeti se menta, aftertaste mente se pojavlja nakon što vam prođe ta vrućina. I evo menta sada udara, menta se tu osjeti. Čaj sam po sebi nije nešto pretjerano slatkast, lagano je sladak, nije nešto sada turbo jako sladak da bi bio odvratan, kao recimo na primjer ovaj bakin čaj koji smo probali. Ajmo još malo probati. Ono što moram primijetiti je, osjeti se dosta i nekakav efekt u grlu. Sad da li to slijez ili što je točno, kao da vam povlači kao da vam povlači svu sluz iz grla prema dolje. Ok, sad nam preostaje probati taj čaj kad se on ohladi. To ćemo napraviti kroz neki 15 minuta, toliko mu otprilike treba da se ohladi. Ok, vraćamo se sada na testiranje čaja. Sad je čaj lagano već ohlađen, nije ono u potpunosti hladan, blago je mlak. I to je najbolje zapravo za isprobati čaj, da vidimo što će biti od okusa, što će sve ostati od okusa, kakav je aftertaste i kakav je u principu njegov utjecaj na općenito kako se osjećamo nakon pijenja ovog čaja. Pa evo moram priznat, znači miris samog čaja sada kad se ohladio je praktički ishlapio. Blago se malo možda osjeti menta, čak ni menta toliko. Jednostavno taj čaj nema nekakav poseban miris, ali zato ima dobro djelovanje. Evo mogu reći da kad se popije, znači taj čaj evo nakon kad se popije mogu reći da ima još uvijek okus mente, još uvijek se menta najbolje osjeća. Ono što sam primijetio je sam čaj ima, ne znam da li se može možda bolje vidjeti ovako, boja samog čaja. Ima nešto mrvica na dnu, to je normalno. Moram priznati da mu je okus i dalje na mentu vuče, ali ono što je zanimljivo je zapravo dosta ona lijepo čisti vaše grlo. Znači meni je, evo, baš sad razmišljam i pokušavam
osjetiti. Čini mi se kao da mi se sav ovaj nekakav sekret iz nosa koji mi je išao, da se dosta razrijedio i pročistio. Tu je vjerojatno najviše zaslužan sam taj slijez koji u principu pomaže za čišćenje samog, znači, grla. I u principu samim time bi mi trebao olakšati disanje. Sad nakon nekog vremena, ja ovaj čaj već pijem evo tjedan dana. Moram priznati da mi je dosta dobar. Koliko mi je bolje u odnosu na prije tjedan dana, pa teško je reći, zato jer kad imate alergije i kad vam alergije u principu uzrokuju konstantno cijeđenje nosa, nije baš da će vam taj čaj toliko pomoć. Vjerojatno hoće jer će razrijediti sav taj nekakav svu tu sluz će razrijediti, ali u principu ovaj čaj bi trebalo najbolje probati kad ste prehlađeni ili nešto. Mislim da kad imate baš jako puno, tako reći, poznatih šmrklji, onda bi ga trebalo piti baš na najjače i onda bi, ja mislim, to zapravo pokazalo svoje pravo djelovanje, gdje bi vam zapravo oko te prehlade najviše pomoglo. Sam aftertaste mu je dosta dobar, znači osjeti se samo lagano menta isto, znači nema nikakvog žarenja, nema nikakvog peckanja, nema nikakvog smežuravanja usta. Kad se pije dosta je onako, rekao bi, lagan, tekuć, znači nije nekakav čaj koji ima pretjeranu slatkost ili da onako djeluje kao da je gust. Znači neki čajevi, recimo poput tog bakinog, imaju toliko okusa i toliko svega da imate osjećaj kao da gutate onako nekakvu gustu masu i još vam to onda ostane po jeziku i onako nekako neugodan osjećaj daje. A ovaj čaj je baš kao da pijete vodicu s okusom, a zapravo pijete čaj koji je dosta dobar. Nekakve drugačije posebne benefite od tog čaja nisam vidio, ili možda treba jako dugo piti da bi se to zapravo tek i vidjelo. U svakom slučaju, ovo mislim da je super čaj za neke lakše prehlade, čisto da vam pomogne, ili ako želite ako imate jaču prehladu, onda svakako ako ga češće pijete dnevno, možda može čak i pomoći. Ako znate, svi obično odu u ljekarnu pa kupe sirup od bijelog slijeza, pošto je to ipak malo gušća koncentracija i sigurno će vam bolje pomoć. Tako da moram reći ništa, evo, Natura Vita je napravila jedan jako solidan čaj. Zapravo, htio bih reći još, Natura Vita uz to ima i još jedan jako dobar čaj koji nećemo recenzirati, ali moram ga spomenuti, to je čaj od brusnice. Znači, njihov čaj od brusnice je jedini čaj koji sadrži, osim 0,5% ploda, sadrži i 4% ili 3,5%, nisam sad siguran, lista brusnice. I zapravo to je u principu čaj koji jedini ima tako neku veću koncentraciju brusnice, koja je zapravo dobra za nekakve urološke probleme i ljudi to piju onda obično kad imaju nekakvih tegoba sa mokraćnim sustavom. Po meni je taj čaj kažem, daleko jači od bilo kojeg ostalog kojeg sam gledao, na primjer, ne znam, Frank ili recimo Podravka, koji imaju samo 0,5% brusnice i ostalo hrpu nekakvog bilja koje zapravo vam ništa ne pomaže. Naravno, tu su i ovi uvin čajevi koji se inače piju, ali kažem, brusnica kao takva, evo, Natura Vita se potrudila pa su stavili više brusnice u odnosu na ostalo. Ocjena za ovaj čaj je po meni, evo, jedna lijepa okrugla 8. Kažem, bilo je tu nekakvih problema sa tom kutijom, nije baš neko zlatno rješenje, ali nije ni loša. Sam čaj ko čaj je odličan, znači lagan je, dobar, ukusan, djeluje dobro na ono što piše. Mislim da su čak naveli nekakvu uputu da se ne pretjeruje sa čajem, tipa preko 4 tjedna. Tako da ako ste duže od tog prehlađeni, rađe posjetite doktora. Ne znam, to je to. Evo, napišite mi svoje komentare, mišljenja dole. Napišite mi što bi htjeli još vidjeti u čaj review. Da li želite nekakve promjene, što bi htjeli još ekstra da vidimo. Da li želite da svaki sastojak zasebno istražujemo. Iako ja to već radim, ali ne pišem sad sve detalje jer video bi trajao jednostavno predugo. I to je to. Ništa, do sljedećeg čaj reviewa, vidimo se, pozdrav!